Waroma atau Ima Stephen kaberangan mak. Tuh cek dulu itu kubolor dia. Jadi motor mogok. Rene kumahakeun dia mangaran lagi musibah. Target ditemukan komandan. Laksanakan tugas tanpa kesalahan sedikit pun. Roger. Mak, tolong. Culik, tolong. Kun baiklah, lumayan. Beban ngurangan di imah hiji. Paket sudah di tangan komandan. Bagus, langsung ke titik penjemputan. Mang, air dibawa kemana, Mang? Tenang baik, Ceng. Pokoknya mah terima beres. Lain, Mang. Aing manung dibantuan ke lembaga doang dia, Mang. Ujung-ujungnya ke minta duit. Tenang, Ceng. Aing mau lembaga swasta. Paket segera dikirim, komandan. Kami sudah di lokasi, segera terjun. Terjun. Mama. Ayo geraan mau ke balaga ditutup ku bapak gerbangnya yuk. Ayo. Pak, tunggu Pak. Ya, sayang udah telat nih. Bisa asik nyajang, maaf peraturan sekolah. Goblok. Mang, atuh pae Mang batur Mang. Moal tenang, pingsan dong. Geus geura asup. Lah iya moal kenyawan ku batur Mang. Aman, tenang bae. Paket sudah sampai. Bagus. Korban? Zero mistake, komandan.